for a net day Captain Smart ewo oye onuamachi dwumedie eso wode ensim bi etu eja ayede efayem papa Bishop Salifu Amwakon ehun na abusuafo ensem wa chese Captain Smart ehwiedi egu ehonom no a chese wo kan ede efa asofo ehun ede na chese edoso pa eyi na eno na enam so ma ye papa Bishop Salifu Amwakon ensim bi anankom hye bi anani so ade mu bi a wo hu yemre bi atwemu edifa Captain Smart ehun abra na chese wo eye ABN Mature Angel Broadcasting Network no kwampo wo so kan ho ensem okoko piemu ewo onua honom chese otim se still ensem no eda so ehhehye ne bo a chese wo hu ne se yensem hunu asofo na ka ho ebi na emma wo mayi chese yentimi entumpon a wo ntimi kanche wo church members emma wo mfa wo nsa enye adwuma adane da wo sori a no wo esi ensori demo eye enuoma chese ense enfata dane da from Monday to Sunday na chese osi asori dem ni nyina yese wo pe akwankyere bi wo pe yi eniswade hunu bi anase wo pe ensenkyereni bi ewo na brabom na wo kan ya keka nsem bebre edefa asofo dodo na ehum na ebusuafo ya papa Bishop Salifu Amwakon beka ye mrebe atwemo wode eniswade hu bebetu edwa edefa Captain Smart ehun ese wo hu ya na chese ya boni to mako 30 na no nti won hwe ne hu eye na no na chese okoko piemu ewo eye onuamachi dwumedie no eso no wo keka eye asofo won nsem no ebebesi ni timbusa ase anyambia ata yi krampa wo ye kromfo krampo no wono etu dudu ahe na wo ye de de bo na wodi ebewu anase etu dudu ahe na ye bo na wo wuye a chese wono obeka se ye bebo na ye etu 30 na asofo dudu na keka ne wonsem akeka ama wo mo keka ye ni nyina ebinum krampo afamu ayeden awu ama wo bobo ye de to din ne sofo bi so ono so de ni din ebebeto abonte chese wo keka ho ensem woche mo ese se yam papa Bishop Salifu Amwakon epe members ede amanen sori a enye ono ena wode no ebe preachi enye ono ena wode no ebe pe members ede ama eyanen sori na ansa na ebe kwakotie Captain Smart ne se mo wode etu edwan mekai mo ese ochade herbal center ene so ya sen ma ye de adwumadie no ebebe sumo abre ene abrebia ochade ese eba no hunhum mo eyare honam mo eni eyare mogyamu eyare anansa de wo wankasa wo nipa esumu eni nyina no wo se obetimi ayi ede afri wo ama wo oba wo pa wo be ma wo so de boss ana wai yes ente hyewa yare ena eha yes hye yare meche diabetes ni nyina no wote ne te eno ti fa ne number wo screen no eso na ene no entwetwe eye enkomo na ebusuafo mayenkotie eye Captain Smart ensem wode atu edwa no emra ne yeba yebeto aso the first night so for me see your friend no there I must say first akwa ne first time mo di data boni na kwa mama so Salifu Amwakon I say tell that boy Captain Smart me your boy my 10 Captain Smart. You see me as a boy moi Captain Smart. I am anybody power tie Kumasi time otum for launch education fund no otum for education fund no o kan wo asofo na ba era ye bo oni o metu asika ne bi yeah minimum Salifu Amwakon shut up sir on minimum very well Captain Smart is the say me hu osunsumu wiase Abrante de bebo ni 230 sofo that time you kura anti Kofi Boachi bon 2 bo Ojai. sofo ata you kura oji 230 Ojai. Sasa Abrante de Captain Smart na mon ka che no ye bebo ni 230 I have seen it in the spiritual realm my foot and spiritual realm Ojai. if you want numbers at your church don't use me Ojai. now when you dey ni party Ojai. yeah Asofo papa wo ho. I am not saying this just to despise the church. No, there are better, good, well-refined pastors of the kingdom in this country. And the genuine ones are praying, and they are praying well. Me also share some in say hunu kwabono. Na me safo Kofi Atakura we afra me. Can't you say yes da? I say papa there.
So for Kafra, we are private conversation. Na abusuafo said what didn't some no to eja eno no achese o say e bra achese sa akọ no krampo endi ye ewie ye no ana say what say sa ensem no wie de hu ya ne say achese obi so afre no esi e chire achese no do say private conversation nipa na ka je ni say na nti wo papa oye boko de achese asofo na kra ebi ene frɛ no ɛka sa ensem we ɛde ɛka wotu ono do gina so esi supi ɛde ka say nyese na nisa ɛyɛ asofo na mmom de wo eye no ebi ewo ho no mu a entwe yie wo na wo bi ekọ eye children home na wo kwakwa ye donation ne de keka ho ni nyina eye akwankyere a ebinom eye den eye ewu a ebinom yi edi free wo mo ho ene muso ebinom epam eno na chese nam so ma chese wo mo kokọ piem a children home ye donation ne de ma enkofo na chese nkwada no wo mo de wo mo nye nipa wo mo de chese wo mo nsem fata se wo mo so no wo mo betena asase so obi eyi ni muso ede ama eye wo mo nti asofo na bi eka ho ena ma Ghana ye chese ye si apini ye ntimi empem enko eye ne no ode ne nsem tu dwana dodo na eka se na captain crampo de wo de se wa sori ena wo ka won nsem a wo de kan na se wo ka se wo bi epe wo ede enya members ye papa bishop salifo makọ no wo ne members dada enti eba ne se ena wo wasem obeka ebetwe edom ede ama no na no na binum nso eka ne se asofo binum epesa wo hwe public figure wo bi a wo gi owodin ne eyi a no wa hwe da hye ne ho enkom bibi se de ebe ya nipa ni dwane bebeto na nipa ni aba ho na je so wo nso so abotwi ababepie na asoro wo nti wo kan wodi se wo kan na abusuafo wutie ne nsemi a wode abeto abonti a eno nti se asofo ehunu eye wo bi a wo ye public figure ne hu ayi chire bi a eni kwan se wo kan na anasa still wo mo enka na wo mo nje eye atemdidie anasa ntwabo no esa wadi nhwefa ensem no ho enese fabra ebebeto edwa e wo tuma gh comment section na like videos na share all the social media platform eso ekuya sikapa enemy that's na ye besan edi ehia ebimaka